wahana gebyar seni budaya tayub tradisional Jawa Timur. Dipun tunjang meriah audio rental profesional Gita Ria Putra Daerah Aranologong Randu Agung pimpinan Abagito Pribadi. Bekerja sama berkolaborasi multimedia syuting entertainment Ardis Putra Daerah Dawanler Sukodono pimpinan Cak Eko memang oke. Ingkang dipun iringi karawitan Panji Laras saking Karangsari Sukodono Lumajang dipun pimpin Bunda Sriani sebagai ujung tombak di lapangan. Mas Junet Pribadi dipun promotori duet pengenang andalan Adik Bayu Cak Bambang Pribadi. Hadirin Bapak Ibu sekalian ugi sedaya undangan ingkang sami kita hormati sugeng siang sugeng pinanggihan ing ngriki seni tayub Plangen Beksan acara pembukaan badhe kula ngaturaken dumateng sedaya Ibu Waranggana katuri menonjolaken joget tarinipun dipun iringi gending kreasi baru Jula Juli. Lumajang kondang sidang koyong pro Belanda larata tekan Jawa kuda Dura Jawa pada bangsa waya suro metanya wengi sesapot ayo Ibu Sriani Dura Jawa pada bangsa waya suro metanya wengi sesapot ayo Ibu Sriani. Hadirin Bapak Ibu sekalian ugi sedaya perundangan ingkang sami kita hormati sugeng siang sugeng pinanggihan ing ngriki seni tayub Plangen Beksan dipun undang langsung dua serangkai tuan rumah inggih menika Bapak Kampung Ruman kalian wargani Cak Moyar MC ugi kalian wargani wonten ing desa Ledok Tempuro Randu Agung dipun iringi karawitan Panji Laras dipun iringi dipun hadiri 5 serangkai waranggono Ning Suliha Bunda Erni Umi Hajah Endang Wardini Umi Hajah Hamima
ning Istami saking Lumajang. Dipuntunjang meriah audio rental profesional dan sistem Gita Ria putra daerah Ranulogong bekerja sama Ardis. Iya Mas Eko memang oke. Mone sawang kadine kecobung sesan kulen non thank you non. Cuma bede bentas. Mon bede compok pa dereng-derengan. Cuma kesusahan tak ning di nabate tak oleh nampak aki banyak noreng. Biru. Ngarek gelane sajel. Nyarek ta. Pancen seneng Pak Kampung Ruman mon dadi ring taropan banyak bangsa nambah eta aretan. Pokok sepenting parukun tore saatre tanan mencek sampai norote nafsu setan. Hae Gamelan Panji Laras menikah cuma sekedar hiburan. Hae huk ya Ndak ono arake rek. Ndak ono. Jong moyar arak jong. Jalan ndak bare kula nonton sapena tuan rumah ring dua manter barokah rezekena. Amin. Eman Panji Laras muga terus berkembang. Rinanggong derek sagunging penghormatan dumateng para rawuh sedaya murah sandang pangan segera kewaras. Monggo katuran pinarak lenggaca ingkang sekeca sedaya mriksani pasugatan kita ngelopis kontol peris gotong rayang nyambut gawe. Seni budaya tayub iki pancen kagemaran kita minangka wis dadi hiburan kutha antara desa murah sandang pangan segera kewarasan. mulai yuk dijogo Cak Junet kelawan sempurna ojo sampe duwe sifat sing angkara amurka ngelopis kontol peris gotong rayang nyambut gawe. tukar lan padu Cak saiki wis gak ana gunane mula sing paling penting
ayo rukun karo kanca kancane ajane murah sandang pangan segera kawarasan mula sing penting sregep dulur penone nyambut gawe minangka ana hasile kanggo anak lan jone holopis kontol baris datang rayang nyambut gawe menawi lepat cak Bambang kulane disa pura menawi wangsul sampun ti aro hadirin Bapak Ibu sekalian ugi sedaya para undangan ingkang sami kita hormati sugeng siang sugeng pinanggihan ing ngriki seni tayub langen beksan sampun lumrah lan kaprah menurut titiwanginipun siti pagelaran saderengipun tari jaipong utawi tari sambutan badhe kita wiwiti ngaturaken dumateng sederek kita selaku pramugari 4 kabupaten Cak Talib Wicaksono saking Ranulogom katuri menonjolaken joget tarinipun dipun iringi gending Lola Lip ngeman-eman hayok nurut heliran jaman ngarep ning donya pira lawase mampir ngombe tekyar lan padu mas wis dudu penting rukun padha nyambut gawe Terekateran obi manis yang lajangan dana naga dulai kira pikiran sambil nangis jangan jangan sakuin etika saya aduh
bahagiamu. Aduh bapak tergeteran nabi manis nyala minyak dupa kepiler kepikiran sambil nangis lamun enggak rasa tak kelar sayang. Patur suwun dumateng sebagai pramugari Cak Talib Wicaksono ingkang sampun tindak dateng sasono sampur sak lajengipun kajiba dateng dua serangkai tuan rumah. Nggih punika Bapak Kampung Ruman selaku tuan rumah yang ditempati beserta Ibu Kampung Ruman harus mendampingi di antaranya Kacong Moyar MC 4 Kabupaten juga dipendampingi Nyonya Montada nginjem untung kalau udah malah nginjem jong Moyar ijengkannya benyar sandi laki dia sandi laki tanden coba tare anu mi kaki nyare wak mi coba sambur Lalip Susiono Taufik juga Kang Marwi bagian Jori Petelok Pak Kampung Roman rekan. Korang Korsenjong coba adik Lihin sebagai putra nerus Bapak Kampung Rizal Oga juga Korsen korang jong. Jadi seandainya Bapak Kampung Ruman menikah pada kesibukan diantaranya Lihin Putra Bapak Kampung Rizal Putra menikah seketarop nyontolong Pak Taufik kursi ini kurang kudu ke putra penerus Lihin Putra Bapak Kampung Rizal Putra nyontolong nikah benih pamir benih kebaik sombong cuma pun tradisi adat tentang adat istiadat. Coba sekalian orang nomor 1 penguasa desa Ledok Tempuro Kilura Ledok Tempuro Abah Haji Mulyadi pribadi diantaranya sesepuh tokoh terop lama Abah Haji Selamat Vita Talangkong Mator Canggolang sebelumnya ki penikah tojuk gelu jong tojuk bang tojuk gelu ya kakek tojuk gelu Talangkong Abah juga Abah Haji Mulyadi Kilura Ledok Abah Haji Selamat Vita Talangkong Mator Canggolang penikah permintaan dari dua tuan rumah masalah penikah selaku sesepuh Kampung Rizal Putra Lihin Putra lengkap deh nak Talangkong abang ke bang kombai bang deh Abah Haji Mulyadi Kilura Ledok orang penguasa desa Ledok juga sesepuh Abah Haji Selamat Vita penikah keluarga besar pada keteledoran pada kesangsian tetap koordinir solusi rembeget sarang sesepuh ini kegunan non banyak tretan memang tak ada kesulitan sip kanto Abah Bapak Lurah kanto seneng masih kan keluarga kompak tretan rukun seneng kiring perlu jet banyak benda
tanah indah yo melare Taman Sari Nuswantara Belambangan Taman Sari Nusantara Belambangan bersama Panji Laras campur sari asik hae 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 wis dilakon semilila wase jane welas nono wase semono semenjene mulariku sekaraya ono pasi sire sarwelas nono watese mityan ngopi jalo nongko ngarana ya mau nyata riko Panji Laras
ono tielane emang manjani yo ya senenge ati kepingin jarentino buri galangan litne teriti aja lali Oke, tidak boleh turun, langsung berdiri. Kedua tuan rumah langsung berdiri. Rizal Putra, Rizky Putra, Elihin Putra, Abah Haji Mulyadi, Kepala Desa Ledok, diantaranya Abah Haji Selamat Pita, langsung berdiri. Sekalian karena ini keluarga besar, Jowo didampingi Bung Har, keluarga besar Ledok Tempuro, diantaranya Bung Kasto, juga Ledok Tempuro, diantaranya Mama Marda, Nyonya Marda. Ayo Bapak Kampung Nipan, Pak Kampung Samin, diantaranya Bung Usman, dikasih campur karena ini dangdut tapi pertama kali mendampingi tuan rumah, kasih campur. Susiono Taufik. Tidak ketinggalan Tugiman Husen, sing duwe bola setan, monggo tampil di pagelaran. Cakto Nasur, Ranu Wurung, Rokib Bapak Herlin, Ranu Logong, Bung Rui, Ranu Wurung, diantaranya Bapak Misrat, Ranu Wurung, Bapak Kampung Samin sudah, Kampung Nipan sudah, Kampung Samin sudah panggil. Kang Suprayitno kali dilem, Bapak Tosid juga kali dilem. Sekalian Kang Tosen Sajib, Balor Banyu Putih Lor, putu terpampang dalam undangan, monggo tampil di pagelaran. Nyonya Marda, Pak Kampung Samin, Kampung Nipan, Bung Usman, keluarga besar, monggo. Mari di jak kebetin. Bagian yang dipanggil mungkin kasih campur. Bila manjak mak bila tolak kampung ruman, mon paona ring genteng ondung kalorong sayang. Man paona ondung kalorong Eka saja belambak mula Pak Kampung Ruman Kacong Muyar. Eka saja nih ke belambak mula ring genteng ya remangkin teka apolong le mata seneng ah montretan kompak ke dinikah otang jauh pikir tarup bede nyerah ada nyari. Aduh, sore petinggi nih kak kompak. Napa boleh sesepo? Abah Selamat Pita. Sip. Siapa lain? Kalarina makikir nyang sangka reman senyang sangka. Ayo sen. Tidak nanangga. Asane di Kampung Ruman mangken non. Senyang sang ma Sip. rancak nanangka. Sabenare Kampung Ruman seeka posang sayang. Dina bong, lewat dia bong. Ti nak kata nasut ke, cak ngai riang. Bola kaposang sayang, kaposang pola natika, pola natika. Dung anak, sip. Lelo lelo, molo
janing awak Pak Kampung Ruman Iya, Cak. nasibeng raga mula direwangi Kang Moyar Iya. Bondorogo torok nyawa mula sing dibelani ora aru among Murah sandang pangan segera kawarasan keteren soro pakanin Kampung Ruman Iya, Kak. soro pegak mak soro korong Terus ring karo sempo pikiran Kang Moyar mak ngapo sangit yare mangken segendeng teka polong sayang lanjut Iya remangken bule mak teka apolong kalam puna keneng menyak Mister Kampung Rumah siap de ambo Oke. Bobo bule senga lamun ing Mister Moyar MC rasa tak Alhamdulillah rezeki Mister Abah Haji Mulyadi selaku kepala desa Aledok Tamburo Mister Abah Haji Selamat Dita selaku sesepuh Nikonon Mister Kampung Samin Mister Kampung Nipan Nikonon seneng tak jual aja kekompakan luar biasa Mister Rizal Putra kelangkong Abah aduh Abah Mulyadi Alhamdulillah Mister Lihin Putra Mister Tosen Sajib Boleh Tegal boleh Apesa Bola ponta bisa Kak Ruman Kajebe Mimi dulu Tengki tangi nom Abah Iya lamun Abah calon Abah tak tikinya Tuan bedus bebana bering Mon Moyar bejen lelala benar Kare emana bule Kak Moyar tak tetia Dek rememi Kare todu sajak na oreng Ocak na oreng Mister Kampung Onipan Kampung Samin Mister Bapak Tosit selaku sesepuh toko terop kali dilem Inom Pak Tosit mimik dulu Mister Bapak Tosit Mister Bapak Supriyatno kali dilem Niko Posepona keluarga besar dari Kayong Moyar keluarga besar di Bapak Kampung Ruman Niko non Paca saya rebarep kan Kampung Ruman siap menikah orang bukan menikah non orang kona tak arekan menggedunya sepenting abah seneng siap tempur oke Umi eman terak pacar mak pote temor Kampung Ruman mengerua bintang sopuna ajar jajar segendang elencak temor mantar dadi juduna sayang asik Mana sampir dujek pamireng Dujek pamireng terus Umi Jangkir kodong mai padue Jangkir kodong mai padue Kak Roman Bula tera Umi Wartini si Apolong ngaring bini syukur tika jakne ser kau ring lain Kau ring lain
Lah tak mungkin. Malolo atikane sarka bule. Malolo neser kabule sayang. Iya. Iya. Kelarin kegaresan Senya serencana nangka Senya serang jangan lupa Rancana nangka Dung dung Hana Tulit dung Aduh tiga Tulit dung Tuli tedung ma anak bule. Aduh tulit Sawer bang sawer. Besar kampung Nipan sing duwe keamanan ledok tempuro shower dong siap asik ayo goyang dong ini kebak kampung Nipan keluarga besar dari kampung Ruman asik ha ha goyang dong anak-anak bulan kapal ngono Hati suci satri ya madura iya ha ha dong 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 anak ayo bang besar kampung Nipan siap tidung nak tidung tuli bakal ngaji ya bang bayar ada nakal kampung ah ya goyang dong iya ha ha ya ya ha Nggak boleh turun tak lakong sok turun dulu bon tak Pak Inggi Abah Selamat Pita tak boleh turun semuanya nggak boleh turun karena ini sesuai dengan karakter lingkungan ahli sunnah wal jamaah. Lagu yang terakhir Sholawat Badar, ayo bola bong kamu Sholawat Badar malih oleh hikmah oleh barokah, ayo Panji Laras memang oye Sholawat Badar. Musisi ini tak tedung. Asik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatu wassalamu
Salatullah salamullah ala Toha Rasulil Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Tawasal Nabi Bismillah Wa bil hadi Rasulillah Wa bil hadi Rasulillah Wa kulli mujahidin lillah Bi ahlil badariyah Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli alaihi Abang Moyar. Alil badri ya Allah Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Tawasal Nabi Bismillah Wa bil hadi Rasulillah Wa bil hadi Rasulillah Wa kulli mujahidin lillah Bi ahlil badariyah Allah. Panji Laras memang punika sesuai dari Dabuna Kampung Ruman juga Dabuna Abah Haji Mulyadi selaku Kepala Desa Redok Tempuro juga Dabuna Abah Haji Slamet Pita pencelok kade pemursal kade pemanis di budina penikanon teti manusia penika diantaranya kaulah sedang panjenengan mun manis kade sesa kebunina mun celok gelak penika dungdung anak terakhir penika nah bagi selawat badan jaibongan sak lajeng ibun tetap di dalam tuan rumah
Cak Moyar MC selaku tuan rumah karena ini gedingi Gunung Sari nyuwun ibu dampingi terutama adik Harsoyo Habib Putra Lera Budin Bapak Rama